Long live SYC! Long live SYC! Long live SYC! Long live SYC! Dodge Abraham! Dodge Abraham! Long live Parsin Ram! Long live Parsin Ram! Long live Long live Long live Spider Bat! Long live Long live Halor kejinglet kendang ke HYC kilong yang basabi an halum survey hak arplay trek jemang ar hajar arpusau. U presiden ke HYC u aroy ku Parsin Ram ulah syakot hajar hak arpu pratrek jemang ar hajar arpusau hasadar police station. Hagani kesengi degi pongut kit kot ke HYC rengkat kejing perta penrem. Kila perta penrem ke sorkar pada ketenat kulit bagi lawan ban senran lang ya u presiden ban ni ekmat u investigation officer hasadar police station. Habakran ni kila patai kubor nakar liang uba roy ku Parsin Ram ulih tu bagi pulet kila register mukot duma bat pengat ikinong ngelam bahkemat jong ke HYC ke kendon ke Indian Penal Code bagan top ru ya ke MMPO Act. Uba roy ku Parsin Ram ulapan ke jengkersyan ngi patba ah ke jing kun persyak ke seng ikinong kai drugs. Da ke bakedau bakum kini ke jingja kimi namar bakapisa ke bapenya yau drugs kabon bha kumta ki beriau ki juknya yo drugs bat kin shimi kilat klenti babon jat ban penishtam ki khot kaseng haki kendon boker katkum kajing hawan jong kulit kumangilaong na do menen bahaba ka police department kan khot yang ni kloy banwan ban yashim bentah kanika jing toket katkum juru lada pengat ika kes persya engi lada ka kes ka poe pokut hi hadin bagi kulit kinle la ka jong ka kam hiru nakala yang ka jong ni ngin yashim bentah kata tingim don ni ban keren persya ya ka police department ni anu re kumba kalong hi nakala yang jong ka seng ringkat bat kipat ba ngilayo i ka jing long jing man jo ka jaka to ka apply trick bat kabla penplong pat ya ki babun ki badan hang tu ban shim ban le ya ke ga bade ban le ki ngilade ban pendap la ka jong kamram ba mentara sengiru kumbala khot nakal yang jong ki bor kulit ngalawan mi hang ni bat hadin jong akin sa don sa kiwe pat kinoilam ya kumba sa arngut kinoilam Vice President Wei but Wei Secretary ki balai bu kasingi ki hak Wei pat kiski te nakal yang ka jong kiru nginiawan hi ka hak kumangalawan mga mtakasi nginiawan ni banyashim benta kani ka jing tokit nakaliang jongi kum kinoilam kumangilayeng hakanong rim ba nginyale nakabenta banyada ban pensa ila ka jong ka jai menteri dikini kijing ai kes kijing pengat kendon kijing ya lenti ki jongi kum kinoilam ya kabangi hap ban mat bat ni kmi lenti bat ni smong thuru ba bangi le nam ta banyada ila jong gari ka jai menteri nginget bagi pat ba jong ka jai menteri nyong trep ki don sendak ni tela dagi pat ba jong ka jai menteri nyong trep kidon sendak bat ngim tiang bat ngimret ya kum kini kijing pengat ki kendon ki repair tangkan ni kasuban kerpat ki pat ba jong ka pendri mungkin kan mau ya kinoilam bat ya kaseng ki khot jong kaseng ki bakum kini kijing tenju kinangja nang ni syakmat ru inget bat namar ba kisien mangila shimti kam tam ngitep ba bagini profit kimi namar ba kaseng gasem ya kasenjam man ra dingkhong kam tam yo drugs bat ngitep kumba baro ngitep kapisa kabaidi ka jing khai bat ka jing penyak yo jong drugs kabun ba kahe ba tingi so thu ru ba kita gibril lada gi so thu ba kadon ka jing wet let's say ha ka jing penyak yo gi jong ki yo drugs kin shim mi kila kilenti gi bobon jat ba kumnu ban pengat kumnu ban pensitom bengi lane kumnu ban pengat ingi ki kendon ki therapy ha ka jing sisa na kaliang jong DC Arpusau trek ulapa ingi ke city ban ong ba menden ke singi ke de bandan ke jingalang apa yang kinoilam jong ke seng ke office jong DC ke office jong defense estate officer tray menden ka por khat arbejing yo jing tip no pat bayar kata ka meeting ke belabu menden arbejing lah ban pensange nakidau ba DC umlat udon kam bay de ban penkret nam ta kanika jing nyobut dan ka counting jong kabut lok sabah election ka sau trek di ulapan tip bro yang iba usabut dah kawi trek ba dah kawi ke singi tingin up ya kata kumakalong menta bat ngin abru kay kabaja mentang kasingi hapo kut nama ko mangitip kadon ka kia support district court yak ba mentang kasingi kan don ka hearing tingin abi kiting jingja bangin abi kay ka ba ka district administration ba ka defense estate officer kishim kisinja